Da li ste znali? U tinejdžerskim godinama bio je vođa bande tigrovi iz Junction ulice. Bio je u stanju da imenuje svaki pojedinačni termin u karateu i da ga izvede sa nevjerovatnom preciznošću. Otišavši u Ameriku sa svega $100, davao je lekcije plesa putnicima prve klase da bi zaradio dodatni novac tokom vožnje brodom do Amerike. Razvio je trik za pokazivanje svoje zapanjujuće brzine. Osoba bi držala novčić u svojoj ruci i dok bi zatvarala ruku, Bruce Lee bi uzeo novčić i čak stigao da zameni taj isti novčić za drug. Udarac Bruce Lee od jednog inča je legendaran. Mogao je da stvori nevjerovatnu količinu sile na malom prostoru. Kao da je upregnuo moć 1000 ratnika u svoj udarac i to svedoči njegove izuzetnoj veštini i snazi. Razvio je sopstvenu filozofiju borilačkih veština pod nazivom Jet Kundo. Isticao je direktnost i jednostavnost tražeći najefikasnije tehnike iz različitih borilačkih veština odbacujući sve nepotrebno. Jet Kundo je postala osnova za današnje borilačke veštine poznatije kao MMA. Pre nego što je postao svetski poznat, glumio u TV seriji Zeleni stršljen. Njegovi učenici su bili čuveni Karim Abdul-Jabbar, John Saxon, Steve McQueen i James Coburn. Najviše je težio oko 72 kg, a u trenutku svoje smrti svega 58. Smatra se najvećim majstorom borilačkih veština 20. veka.